Hello guys, meze neza murakomera nabwiye yuko uno musi vraiment ni show no musi birareze twirega kuri airport murabizi ko twabaye kuri Akiba uno musi naho twagiye uye naho isa tuje gukora ikiganiro na Mpatsi aza gushika uno musi nyene ni kuri kamera nko gene mubibona ni ishimwe donkane kuri kamera ni Mnyama ndabinginze mugumane natwe tubahe ibiganiro tubahe amakuru meza kandi ashigikiwe bien sûr. Yes, nzimya. Ulikuja? Akoreye nk'ahantu hazi nyene hatagase akoreye nk'ahantu twagiye tunyaruka. We cameraman, pizza. Uri mubi. Kono muri kunkwega. Hano ari gutegezwa kuja imbere. Kamera. We ukoze mic. Nyaruka. Hanze mbega bimeze gute? Waze muri contre jour kweri mfuma muja ibintu ndakuye n'ibiri bitandukanye na collabo bitandukanye na collabo nuko nasanze muri contre jour muzenga ibintu bigende bimeze neza ndetse tubajije ibintu bibiri ukuyeyo bitandukanye na collabo nibi hasi mbona ko ari fresh bitandukanye na collabo nuko nasanze n'abamenyesha amakuru bamwe bo ngaha barazi cyane bigaragaza yuko muzika indundo iri kora twikana ari hose izo ni ibintu birenze collabo ushobora kubona urukuru niyo nkuru ni mu kirundi cyiza ariko dushaka kumenya collabo zitatu tumaze kumva harimo u Rwanda na Kenya hari izindi zirenga ko cyane none tujya tubegenzanya reka tujya twuzuyemo amakuru ibintu bikaze man ibintu bikaze tukiri ngaho nyere bro waravuze ibiri kwa Bruce Melody kugera mu mwanya turaje kora bro bega ibiri ngo yisaduze shaka ndabwira ngo cyo kugira abakozi wabyumviye ngaho kuri airport warabivuze bro warabivuze yes Mpatsi rero ngira ndabatwira mutwize yego ngira ngaho je gutwika so Rich Msafi ku chapeau umupira ndetse na bouncer zawe zose zambaye iryo zina risiguye iki Rich Msafi rero n'umuntu atwika wa muri Tanzania turiko dukoranira kuzaza umuntu kabisa yabana kandi uzobona mu Mpatsi Rich Msafi byo ni ibintu bituma bigaragaza ko muziki uri kuratera imbere abantu bumve ko ari management warose cyane none Rich Msafi ntabwo ari mu ariko ko yigeze tuzi manager arenze manager watiklinga ariko ni wanyisha na Bruce Melody uba wayizanye cyane nkaba naragiye kuyikora nayisigara batabwiye sigura ko wayizanye sigura yuko ari iba ikiringo cyose wari umaze hari mu Rwanda ndetse na Kenya twumvire ko hari kubera izo collabo zitatu gusa cyane hariho ibindi bikorwa birukivyo kuri muzi siko kuri jewenzi na mpamvu tena mwitundi ndabatwikira ndabahamagara ntarushe ndababwira amakuru yose ukuntu ameze ndabereka n'utuntu dukaze urumva kuri kwimana je kwera ubwo ndafise n'ubwo ibintu ngira ndabara ibi bena bintu mwabonye n'amafoto mwabonye
Jena navuye ngangiye muri programme z'umuziki niyo mpamvu mwabonye kenshi ndi kuri Element Christopher amafoto nagenda kugira ngo nyene ndabereke ko ari ibintu nagiye mugabo kubishira hanze bisaba yuko nza ndapresenta muri uyu mwanya hakeneye hari n'ibindi birenze man twamana mwe muziko nagiye ariko hari bagiye nefro itariki y'igikorwa ko jewe kuba naje ngaha ntarashira igikorwa hanze nuko nanse gushira igikorwa hanze nari mu urumva uvuga rero igikorwa cyambere kigeze gusohoka batuze yuko tuzi ko wagiye mu Rwanda no muri Kenya mbega handi wagiye je man ivyo ni ibintu by'amabanga gusa je shaka muze murabona ibikorwa sinshaka ndabatangiriza nagiye hano oya shaka ibikorwa birakaze man birakaze sana urazi ndakubwira hano hose bavuga ati muziki ni nziza barazi kurenga cyane kabo ikintu cya support cyangwa support kugira zikugere kuri mugabo bose baremera yuko ubundi bazi kurimba gusumba abari mu Rwanda bazi kurimba gusumba abari ijya support gusa bujya bumwe abandi badusumba ubwo butuma bagaragara nkaho bafite icyo badusumba mugabo ariko genda cyagaze nka kuri iri zina sanzwe nzi neza ko yori kimsa afise production ya video none bakora ko batse ari mu bikorwa byiwe umene neza ko bataka gukora video ngaho mu Burundi azohora agena muri Tanzania ko kandi bikaze man wewe urabizi cyane mugabo genda kunda kugira ibintu abantu gusa bimeze uko bimeze mugabo bisa nabyo umuco kugira ngo ntudusige mu bwikorosi umuco ndabahaye nuko ndagiye kubisa nabyo izina mandi riratwika bici musafi hanyuma inyuma mutwitse ibaze nawe ariko se bici musafi umutwitse batishariye ko nzi ikirundi yake abona ataje bo muzi kwanza tamuzi ngenda ndakurikiranira ni fresh rero ndakubwira ukuntu bimeze bikatugenda ndafite cyane mugabe ico no babwira nuko ngira ndabarira ikorwa no kugisigura cyagireza kugira ngo nimero fresh ndashobora rero nizuba ryatanga ari ahantu akanya byataye kabisa ariko iki cyatsi cyangwa gusohoka mu kazi batera ngo oya cyatumye nabuye n'abafana ari abapolisi bose n'abafana bagenda ndabaha amaseri baza kamaye bagakuye abafana banje barabizi ko icyo kibazo jewe iyo nanzara abafana none abakora abafana anaimba empati kubera ntari kubera ndashaka none nari ndashaka zinda baje fresh kandi kuri stage ahubwo vuga ko mfise n'amakontra y'amakosa kandi tukirigaho nyene okay kwiva yakiri muri part boy nivuga ko kiri kumara kora indirimbo nivuga yari yiki reka kiri ko waramenye yuko yavuye muri part boy wewe byakiye gutera jewe janari byinshi no bivuga ko gusaza sibeke cyane bikara cyo ubwenge barafashe iyo decision muri part boy ndabujeno ari impamvu zatumye babikora rero kubera ko nzi ko bafite ubwenge butuma bamenya ati ikintu tugikoze ni fresh ubona yuko umuziki wawe uzosubira inyuma bro oya kubera ko ubwenge bwawo bwabatumye kuvamo bazi no kumva ukuntu babiteguye yes ariko mufate muri tukora bo zose uzanye bitekemo yuko azotangura gusohoka yandi yayo Chris Melody izotangura gusohoka niba ariko nyine kugira ngo okay ntutubwira izina nyine bako dusabye umuntu uzotangura kurekura bwete ibana ntango yana ono ndazi Chris Melody muri group turonka ndazi n'umuri ryo muri Kenya size ko namuvuga ndamuvuga waje ndatwika man je ndatwika oya ndagoye content ndaza kumuvuga hanyuma ariko ndazi kandi na Mr David sivyo David man sama wait bro ariko wavuze yuko umuziki wo Burundi kubura support mbega we kuri wo bona haburi
abantu mane gutahura yuko ari abantu bafite ingabirano tukavuga ati reka n'investisi bafite ingabirano kugira ngo igihugu cy'u Burundi giteze imbere kimenyekana mu muziki urashobora kumenyekanisha igihugu n'ahantu n'umuntu atarakiza kuba ati iyo muririmbyi mpora numva indirimbo ziwe bumva urumva ko biba ari ibintu bya fresh kandi urumva n'umuririmbyi aserukiye igihugu ari fresh niyo mpamvu bijya bintu byose bisaba uburyo budahari mani hari umuririmbyi adashobora gushika niyo mpamvu Imana tubonye turateye ariko nk'umumenyesha makuru bose nogenda ntabajya akantu nabonye kuri tele aho narindi bishubwe wahawe risiguye ko ari guhaye asiguye bari bamumbuye mani ariko ari wese arasiguye iki Marobe asiguye mbe wibaza ko ari Genda ariko wari guhaye ndetse ngene wari abanyamakuru bashaka kumura babaga wari guze ni je nari guze nari tumye komande ndavuga ati